Budi spokojan, stari. Čalac i Keva ukupavaju nekog. Kako ukupavaju? Sahrana. Znaš, ima ljudi koji još uvijek umiru prirodnom smrću. Šta ćeš? Šta kažeš? I, hoćeš jedan mali aperitiv? Daj da probam. A? Nije loš. Domaća proizvodnja. Slušaj, Kosinac, kako stoje stvari? Koje stvari? Pa ove sa paklenom mašinom. Pa rekao sam, kosinus ne folira. Biće sve u redu. Dužan sam ti kažem, vrlo je opasno. Nije. Iskusan si. Ali ovo je... Bojim se. Ne boj se, reček. Danas mi se pasijans 3 puta otvorio. Sujeveran si. Ali ne baš mnogo. Ali smiruje nerve. Autosugestija. Da. Da bi čovjek uspeo, mora verovati u svoj uspeh. U svoju srećnu zvezdu. Koliko će vam vremena trebati? Pa 1 sat. Ćeo sad? Pa to nisu frangije, stari. Paklena mašina. Sedi. Slušaj, Kosinac, da te pitam nešto. Pita. Zašto sad ti ovo radiš? Ko je ovo? Pa ovo mislim, zašto rizikuješ? Otac ti je dobro situiran, imaš sve. Stvarno zašto? Ne isplati se, a? Izvini, ja... Ma u redu. Pitanje je sasvim na mjestu. Kopka me to. Pa kopka, da bome da te kopka. Zašto kosinus nije degenerik kad ima sve uslove? Čekaj, nisam to mislio. Ma u redu. Jednostavno... Mislim da tako treba. Сега, го споменавте Ступица, тој практично ве открива. Вие, како рековте, завршувате, порано се запишувате на драмски факултет овде во Белград. Роден сте 49-та во... Ja sam rođen u Beogradu, ali moja majka morala sa svoja 2 sina mala, ja sam imao 6 meseci, moj stari brat možda 2 godine i toliko, pa zbog takvih nekih političkih uvek smo mi skloni budalaštinama. Moj otac je bio kao oficir uhapšen na osnovu rezolucije Infonbiroa. Uopšte nije... Kasnije ja sam to rehabilitovao sam ga posle njegove smrti. Nisam htio da ga diram dok je bio živ, ali posle smrti sam ga rehabilitovao i to je bila jedna smešna scena. Ja sam se strašno spremio za odbranu svoga oca. Ne za odbranu svoga oca, kako za odbranu tog načina u kome su ljudi hapšeni samo zato što su mislili svojom glavom. Ili su neki sumnjali da će možda onda misliti svojom glavom, pa su ih ili prevaspitavali ili hapsili, kako već to ide. I ja sam se jako bio dobro spremio, nikad to neću zaboraviti. I došao sam na zakazano suđenje, a sudija rekao, evo, mi smo upoznati sa tužbom, sa žalbom, da li tužena strana ima šta da kaže. Jedan predstavnik, mladi neki pravnik države tada, je ustao i rekao, nemamo mi ništa da kažemo. Onda je sudija rekao, dobro, proces je završen u korist. Tako da nisam progovorio nijednu reč. Ja sam samo došao sa materijalom koji sam spremio. Dakle, tako sam ja odrastao u jednom divnoj urbanoj sredini u gradu Valjevu. Tu sam i bio u amaterskom društvu i tako dalje. Čekaj, od Белград се селите во Валјево? Da, ona se preselila u Valj. Moja majka je uzela 2 dece, samo što je pokupila. Izbacili su nas odavde i tamo smo se... И вие тамо завршувате I tamo sam završio основно gimnaziju. училиште? И гимназија, Jeste, све. gimnaziju tamo završio. I pošao sam ranije u školu. Pošto sam rođen u maju i kako je to čudno. Ja sam imao 19 godina i moj profesor, dr. Brana Đorđević, me kao studenta
zamoli da zamenim jednog starijeg kolegu u predstavi Odbrana Sokratova i smrt. A to je zakon, dakle, Minotaur, dakle, imao sam neku kaširanu glavu bika i tu je neki til i onda na kraju pročitam tu smrtnu presudu Sokratu. Ja sam igrao tog zakona, taj Minotaura, imao sam 19 godina, a veliki bard jugoslovenskog glumišta, Ljuba Tadić, koji je igrao tog starog filozofa Sokrata, je imao 39 godina. Dobro. A vi ste mu presudili. Da, a ne 39 godina. Dakle, sad uzimate kakva je to neka generacija. Vi sad imate, recimo, mlade glumce, pa kažete, ne znam, Bonji Četković, pa Dragan Mićanović, pa ne znam, Đuričko i tako dalje. Oni su imali po 50 godina, a mladi su glumci. Да. Во Валјево останувате, завршувате гимназија, доаѓате овде повторно во Белград. Од каде интересот за глумата? Вие уште како мал глумите? Pa, kako da kažem, mene je moja majka, prvo oni su bili borci. Moj otac je bio prvoborac, moja majka je sa 15 godina, opet su se našli nekako u oslobođenju Valjeva i došle sa mojim ocem. Ona je tražila svoga brata, nisu imali roditelje ni jedni drugi. Moja majka nije imala roditelja, moj otac nije imao majku. I onda je on nju video, tamo ona je pošla da traži svoga brata u tom oslobođenom Valjevu, onda je nju poveo sa sobom i ona je bila tu u oslobađanju Beograda. Dakle, oni su imali taj odnos prema državi, društvu. Dakle, izborili su se za neko novo društvo. I onda je ona mene, da sam imao 4 godine, 5 godina, vodala po tadašnjim reonima, to je kao mesne zajednice. Mislim da to u Makedoniji postoje. Da recitujem Partizan na straži. Imao sam uniformu partizana, malu mašinku, drvenu i tako. I ja sam tako recitovao. I onda je tako po školama isto krenula. Onda sam imao divne profesore u gimnaziji, pogotovo moja Razna Starešina, koja je predavala književnost i profesor koji je predavao filozofiju. I onda su oni mene, kako kažem, branili. Branili su me od mene, naravno. I od profesora, da. Zato što ja sam već bio u amaterskom društvu Abrašević iz Valjeva, pa sam igrao tamo i u Banovi Strahinju, igrao sam u Molijerovom Mizantropu i tu sam dobio nagradu kad sam imao 16 godina i to na prvom beogradskoj reviji amaterskih malih scena u Beogradu, a školu sam potpuno zapostavio. I onda su oni mene nekako gurali, pa onda sam se razboljevao, pa sam imao jednu operaciju, pa drugu operaciju i sad su me nekako gledali kao poluhendikepiranog, kako da mi pomognu to dvoje izvanrednih ljudi. I onda mene obore, recimo. I hoće da me obore čak, ajde, polagao sam popravne ispite i tako. Ali na maturi profesorka iz matematike i fizike neće da me propusti, gotovo. Ja sam imao 9 jedinica, recimo. Pa sam sve polagao. Moja razredna starešina me dovede me, recimo, kod profesorke istorije i kaže, ajde. Ali on kaže, neće ništa da odgovara. Pa kaže, evo sad neko odgovara. Ja kažem, dobro. Kaže ona, bitka na Sutjesci. Postavim mi pitanje, kažem, da. Pa, odgovare. Kažem, vidite, ja sam maturant Valjevske gimnazije. Moj otac je učestvovao u bitci na Sutjesci. Mene je sramota da bilo šta drugo kažem na to pitanje. Smatram da to pitanje ne može da se postavi jednom maturantu Valjevske gimnazije. To je uvredljivo.
Jel vidiš šta mi on radi? Kaže, jel vidiš šta mi on radi? Tako. Došli i opiše mi, recimo, prelaznost. Ali ova iz matematike, fizike, nikad. I sad oni meni posle 20 godina, posle 30 godina mi priča taj moj profesor filozofije šta se dešavalo na razrednom tom veću, ona neće da me pusti gotovo. I ovaj kaže, moja razredna starešna kaže, ali Nado, pusti ga čoveče, mislim. Ali on niš ne zna, ona je bila Hrvatica. Ali on niš ne zna. On niš ne zna. Ona kaže, znam, ali čime će se on baviti, tomu niš i neće biti potrebno. I onda su mi tako puštali su me. To je velika podrška. Apsolutno. Mislim, nije fair što ovo pričam, jer to može da bude neki loš uzor, ali je to bila velika podrška. Pa ne, dobro, вие имате друг талент кој што некој го препознал. Сега то не може да биде лош узор, кога е барем Воја Брајовиќ во прашање. Но после години и години, дали тие професори кои што не ве мачеа, туку не сакаа да напишат прелазна оценка, дали ви има доаѓано на театар? Дали после ве среќават? Тихи, што си ни... Дали после ви отдадо Ja sam признание? igrao tako velike pozorišne... Znate, ja sam snimao preko 137, ne znam, 140 naslova. Koje je filmski, koje je televizijski. A odigrao sam možda između 80 i 100 pozorišnih predstava. Ali ja sebe smatram pozorišnim glumcem. A ovo što snimam filmove, tu se desi možda 10% da su zaista dobri izazovi. Sve ostalo to je jedna prehrambena industrija. Знаете зашто се смеам? Видејќи споменувате математика и физика. Но гледате како ве враќа, некогаш како враќа историјата. Вие сте практично во боли живот терминатор или човекот кој што предава. Ne samo to, nego sam posle postao, nisam to ja želeo, tako je to bilo. Postao sam ministar kulture, gde sam takođe morao da i tekako vodim računa o raznoraznim finansijskim potrebama, planovima i tako dalje, tako dalje. Posle mi matematika nije išla loše. Vidite, profesore, ja odavno nameravam da dođem. Da prodiskutujemo o svemu. O čemu? Meni je poznato da moj sin ima kod vas 2 jedinice. Da, 2 jedinice. Iz matematike i fizike, je li tako? Tačno. Sam ja hteo da mi, onako zajednički, razmotrimo šta možemo da uradimo. Vi i ja ništa. On može da uči. Tome nemojte da brinete uopšte. Ja ću njega da zašrafim za stolicu. Dok ne nauči, ima da mu otpadne da izvinete zadnjica. I ako treba, ja ću da platim i profesora. Ja sam već plaćen, gospodine Popadiću. Mislim ja na vas. Drugog, koji će da mu objasni šta treba i tako. Mislite da ja to ne umem? Ne, ne Je vam razumijem. to vaš sin rekao da ja predajem nerazumljivo? Ne. Ja samo hoću njega da pritegnem, prišrafim i na silu nateram da popravi te 2 jedinice. I da na kraju godine bude vrlo dobar učenik. Baš vrlo dobar. Da, vrlo dobar, profesore Markoviću. Tako sam mu ja zacrtao i tako ima da mu bude. Naravno, ako mi vi tu malo pomognete. A mislite da je to moguće? Moguće. Moguće je, profesore, samo ako se radi. Rad, rad i ponovo rad. Ili kako se to u našoj kući kaže, repetitio est mater studiorum. A vi u kući govorite latinski? Ponekad. Moja žena predaje latinski, pa sve mi tako ponekad frljamo latinskim sentencama. Čudi me onda da iz latinskog ima jedinicu. Не, добро, таа улога на терминатор во наводници, таа е фантастична, неверојатна улога во тој боли живот. Ја ќе ве вратам на театар. To je hrabra jedna serija bila, Bolji život. Zato što je Siniša Pavlje napisao da jedna majka troje odrasle dece se zaljubi.
Razumete, to je jedna vrlo u to vreme i hrabra i značajna tema koja je bila. Тој були живот беше како некој предвестник, како неки Нострадамус за она. Da. Што ќе се случува после тоа. Уште распадот што него предвидео на Југославија и кој се надзираше. Jeste, svašta je ono umeo da zakači kao problem. Но современото живење го фаќаше поприлично баѓе. Имате еден куп улоги зад вас, театарски, филмски, телевизијски. Театарските може би прегруб зборот, кога кажам, ви се подраги, но бараат повеќе, како да кажам, повеќе iscrpуваат театарските улоги? Apsolutno više, ali daju mnogo više zadovoljstva. Neuporedivo više. Ja sam već naravno u godinama i ja igram sada jednu zahtevnu ulogu. Igram oca Zelerovog u ateljevu 212 i to je ogromna jedna uloga. Igram čovjeka koji ima Alzheimer. Prvo, ceo dan se pripremam za to veče koje ću igrati, a moram da vam kažem da sutradan, kako da kažem, u fazi rehabilitacije. Jer ta energija koja se potroši, treba mi bar jedan dan, dva, da se potpuno vratim u stanje koje bih voleo da imam. Do толку ви iscrpува? Da. A ona je toliko iscrpljujuća, ali to zadovoljstvo koje ja imam se ne može meriti, niti se može opisati. Ja to ne mogu da vam opišem, zato što se to doživi na samom kraju sa tom publikom koja tu reaguje. Znate, ima, recimo, neću da vas opterećujem ni baš u emisiju, ali ova vremena u Srbiji sada nisu neka dobra vremena. Nisu uopšte dobra vremena. I govorim svoje mišljenje. I predstave koje se sada igraju, a ja imam još uvek dosta naslova i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i u Zvezdara teatru i ateljevu igram. I dramski umetnici su rešili da nekako obeleže svoj odnos. Svako ima pravo, na drugi odnos prema dešavanju koji se dešavaju u Srbiji. I to na kraju, kada se podeli sa publikom, ta podrška koju mi pozovemo publiku da aplauzom podrži ovu mladost, ove studente, je nešto što je nezamislivo, recimo, na filmu. To mi ne možemo uraditi na filmu ili televiziji. Pozorište jeste zato toliko značajna i najveća umetnost, a zato što je tog trenutka je taj život zajedno sa onima koji su sa nama. Retko ko o tome razmišlja, ali svako ko dođe u pozorište ne dođe samo da gleda. On u stvari učestvuje. Tačno. I to učestvovanje koje mi radimo, ja kažem, ima svako pravo da misli drugčije, naravno, ali je isto značajno i ne može se porediti, jer vi pokušavate da poredite energiju i zadovoljstvo koje je na filmu i koje je u pozorištu. Ja sam uvek izbegavao da gledam sebe i na ekranu velikom i na malom. Stvarno? Da, nikad. I dan danas? Onda sam, kad su bili otpisani, nisam to htio da gledam nikako od straha, pa je bio povratak otpisanih i to sam nekako uz mog mlađeg sina nešto pogledao tako. Međutim, u poslednje vreme su opet bili repriza, pošto su digitalizovali, divna je slika, i ja sam izdržao da pogledam neke epizode. I moram da kažem da sam prvi put bio zadovoljan šta je taj mladi čovek pre 50 godina radio. To sam ja. To je
pre 50 godina. Pre 52 godine smo počeli, pre 50 godina smo nastavili. Bio sam jako srećan što nisam sklopio oči od nekog stida od tog ekrana i od toga što sam video. Ne. I taj reditelj, a i ono što je bilo kao akcija nuđeno i dijalog, i su bili jako tačni i moji odnosi glumački su bili vrlo precizni. Tako da sam to prvi put uzeo da pogledam to ovako svestan da ću možda biti razočaran. Onda sam pre neki dan pogledao opet reprizu Bureta Baruta, filma Gorana Paskaljevića. Ja to sam prihvatio da igram i tako dalje. Ja sam imao ekskluzivno pravo sa Dejanom Dukovskim da režiram taj film. Mi smo napravili scenarij. I onda je bilo problem oko para, onda je Dejan došao i rekao: Voja, mi ovo nikad nećemo snimiti. Evo Goran Paskaljević i Filip David, koji je nedavno umro, i Goran je umro. Oni imaju neku ideju da to naprave kao dešava se sve jedne noći i tako dalje. I ja sam ustupio Goranu ta prava i od tada sam rešio da više nikad nemam ambiciju da režiram film ili nešto na televiziji, ali me je uhvatilo to da sam režirao u pozorištu, ali ovo me je toliko bilo, mi je toliko žao, jer taj naš scenarij bio bogatiji. Dejan je to jako darovit, Dukovski. Onda sam pogledao pre neko veče tu scenu i nisam se zastideo. Obično se zastidim samog sebe. Ako bude prišao ovde, ja istog momenta odlazim. Hajde, reci šta je razlog. Primljen sam. Proveravaš oca, ili? Molim lepo, ja sam svoj deo dogovora ispunio. Bolji sam od majke. A vidim i ti si. Za pare ne treba da mi zahvaljuješ, ali za ovo drugo najvažnije, ne spomenik, nego mauzolej da mi podigneš. Ko je najvažniji? Kao ti ne znaš, ili? Ne pravi se lud. Pre nego što bilo kog kandidata puste da polaže prijemni, službe prave bezbedonosne informativne provere. U tvom slučaju smo morali malo da ti operemo biografiju. Dobro, kak je to veze ima? Ti si svoje pravo toliko puta da je više izbledala od pranja. Smatraš? Siguran sam. Čovek, moj čovek u službi je to sve lepo ispeglao, udesio, doterao. Čale, on je plaćen za te stvari. Nije plaćen. Njega ne plaćam, to je moj drug. Drug. To je ono što ti nikad nisi imao u životu. Dobro, Čale. Zamolio bih te da me ne prekidaš, da umukneš dok ja govorim. Da se više nisi približio nikakvim navijačkim grupama. Nijedan jedini put. Nikakve palice, baklje, lanci, rakete. Ako samo čujem da si još jednom nešto zasro, da mi se nisi pojavio na oči, ili jasno? Iskoristi posljednju šansu koju sam ti pružio. Kako bre šansu? Koju si ti meni šansu pružio? Pa ti si kriv za tu biografiju. Ćale, ja sam sam polagao taj prijemni ispit, bio više nego odličan. Meni učenje nikada nije bilo problem. Za razliku od nekih čije su sve diplome ili kupljene ili falsifikovane. To misliš na mene? Nijak na koga mislim. Ali je činjenica da u jednom demokratskom sistemu se dešavaju, nažalost, jako pogrešne stvari. Znate, vi imate u demokratskom sistemu sasvim od jedne normalne administracije, da tako kažem, države, došlo je do izbora i sad na tim izborima je pobedila jedna stranka, jedna struja.
I to je legitimno i to je za čestitanje i tako. E sad, ta struja ne manipuliše ili recimo ne sprečava protivnike u svojinama, nego manipuliše upravo svojim glasačima. Manipuliše ih tako što ih korumpira. Manipuliše ih što ih laže. I manipuliše tako što postoji neka izvesna odgovornost, dakle, da ne kažem pretnja, šta će da rade. To su ti takozvani jako veliki i bojim se da ne kažem dramatični problemi u društvu.